Anuije no aranire no bichichia Meru TV na Dhere FM okaigwa kuri nonto bote okugweria kumakire programu ire igwetaruone nandi no utume maoni jaku gukorokira email yetu eri Igwega muridire wa Meru TV urubunge gwega buka ndabura twinambere kwewe twishemane kiremera yetu ya ndeto na nkirgagira ate makura kunde dite nambere kuraida uri ukorwa kubudite nambere kwagira na gituyokire na nkado imbinge tu tigire ko watu wene kiremara tukubangire te urubwe munde kawudira bambetere ne family nazo kimadi chiye to chembe kagitanyaka atomberiye na chiya kieba chimutino umudoku wankara wa nambere ko ekarekaga mujino mutindwa narikainka inkurukuma ara ngari kumchina mbere kugikona bakire mutino oyo irogereo kama tetembole kumantere cheisulo harende eberetwe kinambere kwegwa ekibirambuliki kana egetambuliki na kwinambere kwegwa egekonania na mutino oyo lakini kulingana na maramede tumwe kutokinya roni utina muntu ali nambere kwegwa getawtoro bwake noende kwena umwe nambere kwa kiono kagera chiara kumania na mutino hapa hatuna maambiwa. Hai. Ibwega na tukachokere murugunkazo tuno ntutina ntu bainambere kwa baikona bakire mutino oyo na wamera wa mamurungu maingi mangu kuna makome tulekana rigotino tudinambere na ndarachi yetu narende Professor Romanas wa Meru University eletwa kinambere kwa kiromba dirikali utigira tuni kunambere kwa kionga kirambe chiodunduria omonokere mantu make ende kango utigira ati mantu mama kunambere kwa makirira girona njira nkinyadere kuna munukuru ki mantu mochonkoni makidi nambere kwa makirira wankuruki na ikengo kumenya mantu mwanya iboti yetu banga lituni mwandiki wetu wandeto adanzu muturi wa derenja Ireke umyaka kona ni odhuria skuru ya Meru University ncheru Vice Chancellor Professor Romanas Odhiambo na robete thirikari wita na mbere kongela kigina kirimita ya odhuria ni ukombithia ritonkoro kikonania umbari boro angineru. As we continue moving into the future, I think there are a lot of solutions that the young people have when they study their courses in class and they want to get ideas that they can now convert into useful research, into useful products. I can only appeal to our government to continue financing research components. At Meru University, we have the RISE Directorate, that is Research, Innovation, Commercialization, and Extension Directorate. And the intention is really to exploit the potentials that there are in the research areas, in the innovation areas, in the commercialization area, and also in the community as we do our community outreach there. Kuringana na kampuni mure chikindeti skuru puwete bena moroto akwatanithia nthukimbithe bana ngui kuma ome amona kwachwera kuntu akonanie biobio. So for AI specifically, we are currently working with the MUST team to build a curriculum on AI. So the other thing we are doing with them is the students that will be in the AI space, we are going to have them join Safaricom under internship, and hopefully once they have completed the internship, we are going to give them job opportunities at Safaricom, because currently we don't have a lot of AI engineers in Kenya, and that's what we are trying to build. We'll be showcasing a few elements together with Safaricom. On that aspect, we'll be mentioning the part of U-Learning, all right, talking about building a hybrid sort of layout for our platform for learning. So we're able to meet not only the current students here, but also to look at students who
are abroad or who would like to, or in different regions in Kenya, who would like to still partake in the different courses within the university. So we will be showcasing some of that during the whole week. Muthia kuringana na mukariritie wa bondi ya Meru University Professor James Nkanya narombete arutwo na mbere kubuithia uthuthuria ni ukwibia nthiguru kuruta maome ya mayera bumpa kwithara kibuithia kuma ome ya nthiguru. I've seen great ideas, and this is what we want to encourage the students to continue doing, including our postgraduate students who now seem to be coming up very closely. We want to move away from importing some of the technologies which we can create ourselves. So I know and I've seen young men who have come up with very innovative ideas. Let's continue supporting them. I know the starting might appear difficult, but with the support, and especially we have agreed as the council that we are going to support any idea that is going to improve the wellness of this community, and especially for Meru University. Nkiripotera Meru TV kumatia ni Betanda Msimuturia Wadhirinja na bawari mibaye kumanana tresha kaguru muthenya wa mundi bende tubakina mbere kwa bakea mukagira kithomo kia utheri na kithomo kireka ina mbere kwa kibatethagiria kiri urimi bwo bwa area ibotio tubangana tuni mwandiki wetu wa Ndeto Jeff na bawari ba ng'ombe ntukuya narua iba mukirite kithomo nkutho ntere cia kaguru aria kuringana na John Mutwa na ugite kwina mirimo kathumba ya ndethia ithirite kiaji antu na kinya kuga gicigo gia South Menti ni gitongeretie bunene na murimo jwa thita kwi murimo jwa gwetwa jugwitwa anthrax antu batia gwi anthrax kuna ndiri tukugaria mantu wa vaccination we support vaccination batu as a union itukari nyanto batikagite atia batikajwe jairie je South Menti in a lot of anthrax in a lot of ingita kwa black quarter mirimo yegwire na mirimo yonte no ya GMBO antu kwa wiwa vaccination yukauya itugwatanira au ukauya ni ararimi boritwe kugwatanira na thirikari nikenda bakethera bakimuntirwa ng'ombe ciao cindano nikenda kunyia na kinya kuthiria mirimo iji ya ndithia nyarimi bakomba kuumiria ng'ombe ucieria munandene ingwitikia wasisi is very clear ika vaccinate free chaumira ku munandene lakini mbije itumbika itwageretie kaire chief officer wetu area ya uko tumeria mafurishia janga yetu yale au ntie ya kwiboko baba raja we lost 5 cows non tu iko dauro chia excited chia matoka chia na miranare uko wijo uko le kali inyama nto bakamata baigetatia agita ya nai batu twitayari alimi betu twitayari ku collaborate na county government to make sure ng'ombe chetu ko vaccinate cionde kenda toneria riu tugira ndauga neria ringana tukwenda 1 million toga 1 million na vaccine nyaba kenda vaccine tukagitata tukaba support no ng'ombe icietu na mbeche iciao ticietu na tuga mbeche itwitire ngugi tukwenda twitira mbeche ithite atia akirikiria John Mutwa na kuga nandi urimi bwithirite bukireta utonga bunene aja kaunti ya Meru na kuria mwingi gwikira urimi bubu na kinya antu ba siasa guti activity ingi twino ya area thai ni Meru rari ureta mbecha nyingi rari ureta mbecha nyingi na ndaburia bwinde inkwenda bwinde bwa farmers kinya anachiacha baba baria bonde bambiri nkubona inkwenda kweja miunda yenu inkwenda kweja miunda yenu kuona ng'ombe ino tunande ng'ombe tukwenda kate umwenda tunataka ng'ombe tunataka maziwa mingi nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam Iboya Jeff itumano tubari gotino na bware ni bairia kumanana tuneshe bori bede tuwaitimana na ujumbe wako mugambire ndikiri kengo kuinabere kwa bakimona enkagira ma bataro ma ukana mende kidi mwanya mara bede tubai namo
tego kwagirithia urimi bugu bwa wanamuno mantu mabethitwo kinambere kwa bakiaragire kana bakimurika na amwe na wicwage ntuge kuigaga iria riri yao katika mantu mangi Kathumba marabethitwo bakiaragire na mujumbe uyu wao iboti yetu banga nitunika ki Mubunge wa Bore Mugambire Ndikiri na ruthite gikaro na arimi beria bakuma Bore na muoroto gikaro giki na arimi bataririe thina ciao na nyuma ya mathaa Kathumba magikaro gikiri Ndikiri na ikirite wira ni bwa kuthiria thina ino cionthe arimi baba bagukurukira. So I can tell you where farmers, I will do whatever I can. Ntikurira ina na governor na MCA, I'm relying on myself. Na inkomanya au nitasaidia. We are doing whatever we can. Ituwekera lami kuma maili 10 mwanga kwa Mungania 13 kilometers. So ni heu na barabara iwe kambi between December and January. Ituwali na members of the European Union. So that one will save us a lot of money. Na ndinda save on the national government beshe ntobora kumentini barabara eu nitaingiza ndani Kirua. Sidio napanga na maneno hiyo. So we are working and we are almost another stage ya kuma Tutwa Mwankambaria, another tamak. We are working kuma Kiruaja Mwanga Kirachene, Kirua Kirachene, Gitimene, Gitoro. We are at an advanced stage. Area imperishable. Commodity mwe ikuenda cooling system, quick faster transportation na adequate storage. Sawa. So I understand. Ndendo bwitra PS wengwa eje. Bwali nenda re. Ndenda menya the capacity that we know na storage that we know na waste ni ontoba lack of cooling system. Okay, no. You get to me that information because I'm going to build my case. Can't get over with it. If the reject is 1,000 per day, that's a qualification for a cooler. Challenges, shia mitungi, jamwe ni your personal investment, society investment. Lakini nitaenda nione kama naweza patia moja society moja. Sasa pale nitatoa pesa, msiniulize. Mambo ya transformer pale nimesikia kwa dairy iko shida ya transformer, haraka niandikiwe. If anything I will do, hii mambo ya fertilizer na ndonoe gutonya ni na feeding. Si ndio? So that's an enabler and I'm going to make sure because of you people. Sawa? Hiyo nitapigana tena. Nkuruki. Si no tuendelia dili mwe kila mtu. Kinyama hafu ndiara anja. I want to challenge you. Get your children. Chwa na baku bambire kubaita na manto zai. Jeria. No to inheritance. It is a greatest source of employment. Tema? The mere fact that the area is a great source of employment in Bori, the government must come in and support it. Sindio? Yes. So we must address the issue of storage, the issue of transportation, and enablers. Na bwari mibaiba chokete nkatho cia mwanya kiri Mugambire Ndikiri nontu bwa kuthikiria mendekithia mao. Tukaina mheshimiwa ntuko ya Narua rutererwa Kibirisha tukiarairia mantu ja kwitina mbere bwandiri cietu na tukimweja challenge nyingi ira tumbite kuthwa twina cio ruterero rwetu rwa sector area chusira twariria muno cia Buri ndiri na Buri onthe ja constituency imantu jegie barabara cietu kuthuka muno tukarema gutransport area kuthwa tutina mitungi ya gwikiriria ile thwa rikithuka muno au angi kwithwa twina nyakuras itukwarairia muno mantu ja kwithwa twina fertilizers ndene areas cietu nikiatu komba kulimeje bia ng'ombe bwega na mheshimiwa ibwega no ntu akuigwa makaya jetu na tuiragita na mbere gututetheria na itugwetia kuringa na promises ira atwithira jonde na tugakara bwega mantu ne jorimi au turetera fertilizer akwie kena tukomba kulimira ng'ombe ajatungwa ene tumbe kone bia kuria uma gicigo mbunge kia Buri nkiripotera TV nyo kambitaga ki
Bueno ntubwa ribotino na njira enkinyaniku na mukarigete wa bode ya mayani na antre chime chimekuru na dhitoki nabere kwa kebu mageria na kumakera otoro bwake na arende dhitoki nabere kwa iwa agiokeria kanyo yake kumania na untubu botu yetu banga ni tuneda mzumuturia wa dhirinja kaka weto kaba adure kaeta mwere kadiri makarena tatiza wakera atiri mauru lakini haki ya muyera yo wakuya yake amurungu akakwa ya kupoinye ngama ila akakira kadiri nibi dirigari ale momo wata kama era woni ngaro ngototia kuiba ngwata woni dirigari ale momo wata hoya na mwengera kala di cruzera kanaki 27 ni beye na mango yale meza kana kwa design kenda kadiria menya atia na beto atia ba mami atia tanosia au baadhi na mnaona akamenya ite no toimbeza mumoro na kedha magarana kaya aya Nairobi atia mayanine ni mwe ya miario ya musiasa na mutetero Kyoto maikimakarina erethurite bonene mukaritwa bondi ya mayani factory mechimikuru bwana Kadhiri arakadhiri achumirite na kuwa nende utoro bwa buru watine na kuramba thirikari kumongelo karia nonto bathret ira ombire kuonekana kiuni maisha yako yare atarine nonto kuya nto babawite bakaomba kuthukia muchi okwa na kinya maisha yako na familia yakwa bawete uwazi na bakiona wakinya ki media so ibonto mnda yakwa andikithia statement kenda thirikari nkiromba thirikari yombe onkaria impe okaria nonto toro bokwa buri watine kuringana na manto yara ya kuendelea thai yaumanite na manto ya mayani yambo na sirera arikuo ikona manto ira itere nkuluki yambo nas ya kulukithia siasa chiekirwa na ibonto ru arenda ona maisha yakwa yare atari na familia yakwa no mwakambi mbandike statement kenda thirikari umpa ukaria kuringana na ntobandugo kana mujeyo Kadhiri barua batena thereni bakumakira utoro bomo kou patue thritani ewe as a family toinororo no ntoba kwethira mayani ya tombo to my brother thritano na family yake toka lose my brother na family yake oteke ntotomba kuata au kou batu tokoria atire ndene thirikari no ntobuonde ne thirakaretwe tokimenya iebele cia chene ya mantone ya mayani ireta ruterene rungirwa kwithira atire ni imachiacha irio cio muthritani akira watire family yawe no yo ithire thinene kou batu tokuwa atire na karuo boya na bara ba muthritani bonde no ntu abamenyere no rararirie goro itokomya bura arauire no ntu bwa kwithira amwata na amwikia kuonthera kwitawa so na atu twirende kumenya akire mutanoci nyako na thina eriku batu twinwe na itokomenya batu ou nowe tukaretie na imakarena ote muntu unge nwe thai twinwe ndotene no family bawete nende untukinya bakaribo kya kwithira bokiwata Kadhiri musiasa na muteteri Kyoto maikimakarena na bateri kumba kwithira kiorua nonto na chitiretie Kadhiri tokera kiombe kio kareka ke mutanoce kumeru are imakarena kethira akimenya na batu totena unge wa komblem ni makarena nwe twinwe kumeru are family neto kumeru are nwe twinwe mutanoci yako no tuko ka muthanya na family yake na mwana ke na mwekuroke o nwe twinwe na no atukarie nwe no kiwa atire in case of everything imakarena matiene betanda msimuturia wa dhirinja Iboya nontugwa ribotino muridhiria wa Meru TV na nabwacheri ndeni ya chukuru ya Erimba rena arawandi ya nkodi bethe tuwa kinambere kwa wake umageria na kumeneria bara bethe tuwa kinambere kwa wake ungeira chukuru ino na kuyento kadhumba arakuringana cheri wa bethe tuwa itaena kuatia mbababa ibethe tuwa ito kichukuru ino nyuma bantu wanene na wakirombende tubiko inambere kwa iwa bige chokagwa na karawaguna nawe na ribotino na shariba chukuru ya primary ya Erimba wandia nkondi Tharaka South Sub-County araba kiare bogete wamba iponjerete bobi chukuru ino ruaba gete montame ara irio bia kure wa mani into binge kathomba bia batabire jiro na nto bata kumenyekana ndeni ya chukuru yetu aga itombire kuyukirwa muchere mpempe mbocho
Nthoroko kwina wheelbarrow ite mabinge maite 10 bia plastic na mabati. Mita ya Kenya Power ni aurire kinyayo na nio tukuromba ura atuthukirie kinyawe achokie. Toyo mucere, toyo mpempe, toyo mabati, toyo wheelbarrow ite 10 na mwere na Nthoroko. Isukuru twendete karabwega na ciari bari very positive. Ito irigete na thigenke yande muraiswa na ituge biathi. Aga bagitariria ibogete giki kimoga gitumikira ke bachokete nyuma tashari gwamana guchokia mathomo nyuma cukuru ino twanyamarire muno bantu agerimbo tieke toigagiraga tukithunkerwa gintu gikathuchua twina antu bo tuchubiria muno bo tucokie kinya nyuma tiugo rimba tutiemendereo nontu twina antu bara batukinyirite nthiguru ituje twaga nya mwijire uterieka nokongwata kuiwa nomba timbinge nomba nendugure ina nchabi tiko bunje tiko rodhiata twathioruka gogo na mission twathioruka na manto ma idhomo utie manto utie resort tuye twinto bingi mono na tebu nterionka itwano ga ikumeria ende into bio bituye twitukoromba tafadhali na heshima na tukana kanira twe na kiao na tutikwana kuthukia muiye kana muntu wothe twira twalomba turachoke into bio bietu ora kumena thukiri into bietu atucokere mbere tariki mugwanja na rete itu tukumwereka tukumwekeria nkome karongo rwetiga okinya areba inogu muntu nakathika mwana ndi bakejete weekendo kawaya kwithura baraba thuchete into bio batichokia kana kwebumeria kagita gaka itubanganitie na aciari na antu bonthe nuntu bwa gwikia nduka ura athukirie into bia cukuru ino yetu yerimba na kurombo achokie mbere kagita gatiathira kantu ira tubanganitie ya gwikia nduka tariki 8 mweri wa 10 karungoru twamwetire na najire na twaria noe nduka tugekia tariki 8 into bionde twena bio bia gwikia nduka ntwajire twetu into 22 itwetirwe kathuga nkomere twetu ntara ya ngocho rubwirwa nthunguru mukira mbiti twetwa karunya nkoma gaturu nkoma na bionde twena bio tariki 1 twekirie nduka ora komenye na itebia cukuru gwiri baru kira gintu narete bai kana ya twire na bio tukame aba tukamuruthira nontu nduka muntu ayetigerie na kuri na gintu eku na igikuonania nakyo kwibura karuthirwa atikua ende aura amuthambecho kaure akathoka nogo turitio mwanka gwende twamwite nduka kure kuroka na mbaka nduka no tugekia ribu kugogu nduka tukagitata tugekia kuma cukuru ya primary ya rimba wandia nkondi gechigo mbunge kia Tharaka nkiripotera Meru TV rieto kambita ndagara waiguna woikire barabetherite wakina mbere kwigwa bakiendia into bonoko muno into bia urimi na arende riboti thingatite riboti ya MC Mwitonga gituthariri bura bamwe ba endia mpempe chekwanda bonoko betete wakina mbere kwigwa bagikagiro bitano ni ira wanjara ya thirikari ni ndaya na wogu ni ambirite kuonekana ikiranya arimi ni bakurwo baimenyere egita rira bakugura mbeu cia kwanda nontu ni kugita na waia namba baria bakomba kwithiro bakijukia mpempe cia withire bagakarangi bagachoka bakambiria guchithima na mikebe bakiendagia untu bubu ni buronekanite ndene ya thoko ya Mikinduli aria aya barombire kwithiro bakigwatwa na baigua kotini imenyereni jaojo bukomba kwithiro bukirwa. Jacob Ouma ni kamishna wa gatuzi la Meru, na ningependa kuchukua fursa hii kwanza kabisa kushukuru maafisa wa KEPHIS wakiandamana na maafisa wa National Police Service ambao waliweza kufanya angalau matembezi na msako kidogo katika maeneo ya Mikinduri ambayo iko Tigania West, na wakaweza kupata mfanyabiashara ambaye anauza mbegu gushi. Bila shaka mbegu gushi ni chanzo cha hasara kubwa sana kwa wakulima, kwa sababu anapopanda mbegu hizi
huenda wakakosa mazao ama wakapata mazao duni. Huu ni msimu tunaelekea msimu wa mvua, msimu wa mvua ambao ni fupi, na mvua ile tunatarajia wakulima wanataka kupanda aina za mbegu mbalimbali. Na kama mnavyoona hapa, hii ni moja kati ya nyingi. Tuna uwezekano ya kwamba tuko na mbegu gushi, na hivyo basi tunawaambia wakulima na tunawaomba wachukue tahadhari, wahakikishe mbegu wanazonunua ni mbegu halali, mbegu ambazo zimethibitishwa kuwa safi na ambazo zinakubalika kwa mujibu wa wataalamu, na ambazo wataelezwa ni kitu gani wanapaswa kuangalia. Na pia tunawaomba ikiwa mtu ataona mahali na kuna mbegu gushi zinauzwa, ili tusije tukaingia sote kwa mtego wa panya ushikao waliomo na wasiokuwemo, tafadhali wawajulishe maafisa wetu wa usalama, machifu na wengineo, ili ndiposa wale watu waweze kukamatwa kabla hawajaingiza wakulima katika hasara. Geoffrey Malemba, I'm the Deputy Director, Embu Regional Offices, and jointly with the National Police, we did a surveillance in the Mikindori market, where we raided one of the trader who was processing, packaging. He was also on displaying and selling 5 commonly varieties that you can see here, which are also being grown by our farmers. And as you can see this is not a fungicide. Seeds are normally treated with the fungicide, but this is a bendoxide, which it's normally used for building construction in the floor. And this is dangerous because seeds are life. The moment you treat with what is not recommended, when you plant, you don't expect to get any germination. Mimi naitwa Gilbert Bet, na mimi ni mtaalamu wa mbegu na nafanya na shirika ya serikali inaitwa KEFIS, na sisi ndio huwa tunahusika kukagua mbegu zikiwa madukani. Na tungependa kuhimiza wakulima sana, wakinunua mbegu wa make sure kwamba wananunua kwa mbegu zikiwa in intact packets ama containers. Wasinunue mbegu kama pakiti imepasuka ama zimetobolewa. Na tunawahimiza sana wanunue mbegu kwa zile maduka ambazo zimesajiliwa na KEFIS na ambazo ziko na license. Na tungependa sana watumie hii smart seed label. Hii smart seed label iko na logo ya KEFIS, ni kama scratch card. Akiscratch atume hii namba kwa kutumia SMS to 1393, ataregeshewa ujumbe kwa simu kwamba mbegu iko sawa, ama kama si sawa pia atapata hiyo ujumbe. So tunahimiza wakulima sana, tukielekea hii msimu wa kupanda, tukue angalifu, na tukisuspect kwamba kuna biashara gushi ya mbegu, tunaomba mripoti kwa polisi, ama mripoti kwa ofisi ya agriculture, ama mripoti kwa KEFIS kwithirwa nkiona na nkigwa mbita MC Mutonga ngikuripotera ndene ya North Menti. Bwana ntugwa ripoti yenu na kanyaga kuatwalira kanya kanini tu gakumgaruka na ubujeru anini. Nere kwe ina wagure dikira kwira gwe dikibikie kwa ya boxer na aria special onekaga atiange nere gwetagwo bike extra ndenda kuwira uba igitare gutenda karibuki gundi no kola maguru jaja jaratu ire jaurite gutio diroge weka manduke ne jaje ne ya special biki abandi kwira ori ne keru spare ina feki inu na ndhaiji aja uko bike extra na ndikwira nyumbere ngikena
nini. Utendreje mwindi wake ndagia. Amande kuira interview mete rongo. Mwendia? No mugi. Bruto. Oni tore tangikite muno ne gojwa anaria bomba kuona Ethiopia boxer. Aja bike extra. Tuwe interview nte bia boxer. Oni ndia karume kare ya karume. Gai kuko. Kai tuwe na ko original. Na dreva Oili bwana tio. Ai tuwe na oili midama yonde. Kuinangira jerejero. Utamenya. Ito nisho oil. Keke. Hizi ndio tena kurukide? Direct from India. Hizi kalija mwindi baba. Watu tegerete. Kedro ndo kuigwaje kaumba kwithirwo kithangika njora mbithiritwo thangikite na no ende kuma thinene. Gutia ndio kagura ito. Niaja ake bike extra kwa mwindi. Umbe gutetheka na ukethirwo no kwenda kumenya ni ariko linga namba ewu kuonera au ni utumato ndigathongo mbere. Linga namba ewu mato jako buya. Are you looking for school near so in a cool, secure, and conducive learning environment? Look no further. Highlands Group of Schools Meru got you covered. This is the best performing school with a track record of over 20 years. The school offers competence-based curriculum and occasion CBC and many more. The school is located behind Tatal Petrol Station, just a few meters on the feeder road toward the DCIO offices Meru. We have well-trained, qualified and dedicated teachers to ensure that your child gets the best in both curricular and co-curricular activities for a bright future. We have well-ventilated, clean and spacious classrooms. The school admission is ongoing for all classes for the year 2025. There will be personalized attention for each learner. Highlands is offering balanced diet, tight security, and school vans to facilitate transport to and from school, and many more. Hurry up and book your slot for the year 2025. For more information, call us on 0792 200 067 or 0720 411 554. Welcome to Highlands Group of Schools, where the better future starts. Yes, we are hoping we are doing admissions. Kindly visit us and we'll be able to admit you. The African princess. Tulianza zamani muga muthikĩrĩria nũbui gwĩkũgwata ũgeni kĩrĩ mũbango jwa arĩotetheke aja tũkaria ja twengie tũthomithanie tũtarane na tũgambanie na nkũrũki tũrũme rwĩmbo kupatana na ye intuko chionde cha kiumia kwambĩrĩria Jumatatu mwanka Juma kwambĩrĩria thenya chungwa mwanka thaa mũgwanja cia kĩthaa ũgwatanĩte na ũni kikiwa mrugo nani ũkambĩta kĩokora Phineas ugakurukirwa nikimwona joto majasho kulowana na data mazima mi mtoto wa mama. Amen, 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 hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Mathayo 11 kamustari ka 28 rututu rwa mothe rugatwira atiri ejeni kiri uni bwe na mirigo emirito nani nkomba kuthwa akibonekera kunoka igitariri gutina kuruka rungura riowa Jesu Kristo nawo gweta kiriwe nikenda komba kuthwa agigo kamatia mirigo yonde ira mwithirite ugikamatana nayo emirito. Ufanye imara agano, ufanye imara agano, Bwana.
gwatanira na oni ndene ya mubango jwa metameta ntuko chonde cha kiumia kwambiria Jumatatu mwenka njuma thaa mugwanja na nusu mwenka thaa 10. Tugwatanire twakane na oni ka mwathani. Ibwegana tukirekeria ndero chetu na kwa kuruba njuri cheke kumanara kaunti ya Tharaka Nithi nende tubakiromba gwataniro katika tongoria ndeni ya kaunti eno ya Tharaka Nithi kengo kwe na urumwe na ubina mbere iboti yetu bangane tune murimi wa mbogo kuruba njuri ncheke kuma gicigo mbunge gya Chuka Igamba Ng'ombe batongorere twimukaririgite wago mutegi wa kiungo ibameneretie ndwaya giciaca era yonekire kiumia kithiruka gitakara gavana Muthomi Njuki aruguragia waki bothoko ya Chuka kwena untu ukuluthika guko ni atongoria metu uti mwega na tukuregana na bululu kwambiria umuthi muthenya wa 5 kwaina barakano ciari baria Chuka atongoria makirutana nguo mbere ya ciana ici ingi mbere ya ageni metu makiuga ni niondo thiteo bakiuga gicigo mbunge giki kiambiritie mutugo utari mwega nontu anarira rais William Ruto ariongirite kaunti ino cindani bwa giciaca ibonekire kinya mucemanio-ini uyu na mangi maruthika kuria kibugua mbere ya president yari aibu nene muno anariu tukwetwe na aibu na nituguga ni pole kuri antu mama moniro ugu tukawatele ni marekere ciana inu ntu itame ya bora ikurutha president era yari kibugua muthenya la president yari nabo tafadhali njuri ncheke ni kuromba president pole niontu utale mweregero wetu gwikale togu bakiuga iba kuregana na mantu mamano ntukira bakwenda imaendeleo tio tole wananchi machuka Igamba Ng'ombe ni twenda maendeleo ni twenda ngwataniro thinia mauntu mau monthe na tukukondemu kana tukuregana na mauntu mau matikala ruthika thini wa Tharaka Nithi kana Chuka kana Kenya musima tongoria mabati kuigwa mari urimi wa mbere kugwatithania antu na mbere ya magwatithania antu mabati kuigwa magwatanirite mo enyewe tuyo tutikwenda muntu twagania antu mutegi akiuga kwina ubatu bwa atongoria kugwatanira tuyo tuli atongoria ni tuthikanagiririeni na twathikaniriria wegwe kuri untu nkwenda kurutha itantu mothe makauga ii kanari na mauga ale kwena gitumi gia maurari gutigatumira bantu bagatumirwa nguvu kana muntu auga atumira na nio ndauga na ndimo ne ndauga unkithirwa mukarwagira maendeleo niyo nenge support muchoke ndeveni tena tuthule mama tena mwite wa ndarutha bakionekana kumeneria bura atongoria baba bakugurira mbeu mbithi nchobi kingo bauganira micemanio-ini gucoka gutumagira ciana iria nini niontu bwa gwiukia advantage matena wirwa kuruta kou ni kuthiria nthi yetu na ni kumiagira heshima sababu mwana uyu mwithi ukugurirwa nchobi kenda ukia fracas utenjira umuruthirite ya kumutethia maishani mawe nitakuga mwana uyu nirimo kwinjira riria ritikegwa rina future yawe iriku kana iriku na ringi ciana ni cietu magutumira matigutumira ciao maratumira cietu na ciao iri kando nuntu cietu icio makonda kuthiria ciao itikweku Keripotera Meru TV kuma gicigo mbunge gya Chuka Igamba Ng'ombe mbita murimi wa mbogo Ibwega murithiri wa Meru TV nuntu kwina mbere kwegwa kuruya kanya ukurega cha Meru TV ugoro na bwega tu nuntu kwina mbere kwethirwa tuyikite na utuwa kema mwandeka wera wa bichani family na zotima